Pozdrav svima i dobrodošli na Durin kanal. Danas ću vam pokazati neke lake vintage frizure, pa nastavite gledati. Zavežite visoki rep, a naprijed odvojite jedan dio. Zategnite rep koliko god možete, počešajte nepravilnosti. Ovaj prvi dio malo natapirajte. Twistajte jednom i zaključite šnavom, a ovaj ostatak kose stavite oko gumice da se ona ne vidi. Drugi način je da pomaknete malo ovaj twist, stavite šnalicu i ostatak stavite oko gumice i imate drugi vintage style. Treći način je da razvučete malo ovo i da vam izgleda kao da imate neki šeširić ili nešto preko glave. Stavite lak za kosu ili šnalicama, zakačite i to vam je treći stil. Super izgleda ako imate ombre ili nekoliko boja u kosi. Sljedeći stil natapirate naravno i sa dva prsta uvrnete gore, tako da imate fake šiške, a u stvari to je neki Victory Roll. Rukama razvucite tako da izgleda kao da vam ide uz glavu i zakačite šnalicama ako je potrebno. Stavite malo lak za kosu i to je to. U zgodnih dijela možete napraviti opuštenu punđu. Zakačite jednu do dvije šnale, razvučite malo punđu i to je to. Sljedeći stil je sličan prethodnom, samo ovrćite u drugu stranu kako bi napravili Victory Roll. Pričvrstite šnalicama. A ovaj put nećemo napraviti Victory Roll, nego samo twistati oko prva dva prsta i ostaviti donji dio. Možete ga uviti ili ostaviti ovako kako želite. Sljedeći stil je sličan prethodnom, samo je malo viši. Kod sljedećeg stila natapirani dio prebacite na drugu stranu i zakačite šnavom. A onda od ovog ostatka uvijete sa dva prsta tako da napravite sljedeći Victory Roll na sredini. Za vintage punđu povucite malo gumicu gore i provucite rep kroz rupu koju napravite prstima. A onda je uvrnite kao što smo radili tu sa Victory Rolls i pričvrstite šnalicama. Razvucite po potrebi. I to je to. Za puštenu kosu najlakši vintage stil je da twistate jedan dio kose, zakačite ga šnalicama i isto uradite i sa drugom stranom kose. Ali ostavite naprijed dio za neki od prethodnih vintage stilova. Najlakši Victory Roll pravi se tako što stavite vrh kose između dva pravi prsta i uvijate prema korijenu. Onda zakačite šnalicama, stavite laka za kosu po potrebi i to je to. I to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da vam je bilo jasno što sam pričala i što sam pravila. Ako vam se sviđa, stavite like, komentarišite, subscribe naravno i mi se vidimo u sljedećem videu.